Nema pravo na nas niko na aplauz osim mladanaca. Samo mladanci imaju pravo na aplauz. Hvala. Momci, došla baba Mica na red. Micinka moja, od mene u Mačajevcima se kaže domaćinima srećno veselje, a mladencima dug srećan život. Ovo je baba Mice za mladence. Jedan peace tour, molim vas, najbolje. Ej, čija kula, ovim šta svira. Ej, čija kula, ovim što svira. Ej, to je kula, siromašnog sina. Ej, to je kula, siromašnog sina.
Samo